Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tolerem sang ralte Chief Minister Puldom chuan Mame District chung khong pui siam mek le siam tura har sanato ani dan sang a soifia Chief Minister hian zirtop nia Kortha North VC choi moinelom atel puina Mame District chung khong din huna soifia a soidan chuan leng pui le langkai inkar kong National Highway 108 chu thur ni asiam turania na thok tu Gayatri Project Limited Hyderabad in antho zo theita lo wangin August na somni pali sang ne somni pathum khan banan ni a na thom habak te thona tur sum roman chemai bel cha somsari le noi somkwa paruk siamani a sarkare puichon October na riat sang ne somni panga khanaron pomsaka a thok turin komin me ni som Pathum Khan Needy Creative Infrastructure sul cha chu thanan ni a anni hian nai an thok nga la forward wet la chun zom ta ka wangin kong chuat tak hi chu an khoi zui theitari lawani ati Punal doma chuan dar la le tuidam in car pumpel to Ministry of Road Transport and Highways in one time improvement ti phalna August na som pakhat san he somni panga khan ati chuak ti soin munda ga mi te ne na one time improvement thona turin chemai bel cha somli pariat le noi samok pathum aron sanction ni na soya rang takin Mizoram sarkar in draft tender document asiama ministry approval lak le angaya thon na ni a aron approve nuwa online tender ti chuak le in a chang tu te technical bits endik vekani nuwa ministry lamten an endik vele a tender chen fel chung ka areita ni ati ti tur tola ti fel vekani nuwa a chang niam ber HES Infra Private Limited nena komin march ni som khan work order pe kani ti soin forward tweet lak ma thok zo turin shia tir ngal an ti a ani point an thei anga rangin nai an thok ve ngal ni in a soibok Hehuna hian pubil chanzawa FCS and CM Minister point to soin IGGL project noya gas pipeline tho mek chunakum February thla a si mui thlen tir tumani ti a he pipeline hi apuitlin huna chuan hachek tlang huate chu gas pipe connection pethei tura anin ngai ni na soi Civil Hospital Aizawl Senior Medical Superintendent Dr. Chuan Kimichuan tun nai andam doi inin nasatakin ma son ti asoi tun nai khan Civil Hospital hian an conference hall la kaya kalp award san somni panga somni parok andon an loma he huna hian Dr. Chuan Kimichuan komin January thlatang khan cardiac catheterization cath lab thar chu tangkai te kampanani ti asoya cardiac catheterization cath lab chu lung ti rol chom tu ti sen zam pin le pin lo en ani di soin alo pin chuan stand wa thinania lung phu battery pacemaker avwa theya lung pop then kan athom theya ni ati Cardiology department he super specialty department kan nei hianin ma ason tho ma cath lab kan han nei ta January ni som ni par ko chang khan man chan ani amang thiam kan lo nei le zela amang thiam mi in petak tak doctor in le staff te in petak tak kan neya heng hianin Mizoram sarkar sum phai lama kal ral tur aveng na sa ma phaya sum mai ni lovin pha le zung le dam lo na tak tak phaya an kal tur kha kal ngai lovin tam takin hemi hianin an kal lo pha ni kan ti theyang Kan correspondent Soidanin Civil Hospital Pediatric Department a neonatologist an nei to wangin SNCU chu thatakin kalpui the ne to a pediatric critical care lama super specialist an nei ta ka wangin pediatric HDU le ICU an nei to bokani Civil Hospital Aizawl hian medical record department dam lo te medical record chu digitalize an to a hi maksatan te diplomate of national board zirlai le zirbing na nei te tan atangkain ol sam takin a soft copy po lak chhuat theyani Aizawl kule kon ngai zel paya lungtla leimin hlawom tak omek chuan hnuai kong mangtu te himzok nan mithiam te ro manangin tuam tura ro manani hemi chongchang hian Aizawl district borsa pularsiat puya Aizawl district disaster management authority chairman bok chuan disaster management act 2005 in thonen ape kangin thupe ka chua ngai zel paya draping tuam na tho chung July ni somni pasari le August ni khat choma dar som le tlai dar li inkar chung in lir thei engchi ma tlan phalan don lova lalnga le na filling station pon tho hun chung hi chuan khar turani
Prime Minister Narendra Modi and Kargil Vijay Diwasa ramtan nan hlan tu sipai hwai se da ria rengan ni ti soin ral thuam siam chhual lama ni emo ramdang a hral chu ani emo ramdang ne na tho dun na thane ani emo India chon hmalama pan chho zel ani ati voin akash banyaman ki baat huna man na he thui soin pa Modi a chuan voin July na somni parokhi calendar a hran pa chin chhia tu lo Kargil in dauna India sipai ten ne na an chan lom na ni Kargil Vijay Diwasa ni ati a Mother India ven himna na annun na hlutak hlan tu tele sipai te ne na za na chibai a hlan ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani